mwongeye kurirwa abakomeje gukurikira channel yacu yitwa Umutako TV. Turabifuriza gukomeza kugira impagarike n'ubugingo ndetse no gukomeza kwirinda icyorezo cya coronavirus, mukomeza gukaraba mu ntoki buri kanya ndetse mwibuka kuguma mu rugo nk'uko leta ibibasaba. Uyu munsi rero twabateguriye inkuru igira iti bamwe mu mfungwa zifungiye muri gereza zo mu Rwanda zishobora kuba zigiye kurekurwa. Ese ni iyihe mpamvu igiye gutuma bazirekura? Ese ninde wabisabye? Ese koko bazarekurwa? Ese ni iki kigaragaza uzarekurwa? Ese ni bose? Ibyo byose nibyo ugiye kumenyera muri iyi nkuru twaguteguriye. Ubushinjacyaha bukuru bugendeye ku bucucike bugaragara muri za kasho bwandikiye abashinjacyaha bubasaba kurekura abakekwaho gukora ibyaha bito mu gihe iryo rekurwa ritabangamiye umuryango nyarwanda nabo babona ko barekuwe nta ngaruka byagira. Ibaruwa isaba abashinjacyaha kugira ubushishozi bakareba niba icyaha kanaka akekwaho gifitiwe ibimenyetso bihagije, basanga ntabyo akarekurwa. Basabwe kureba niba uwo muntu wakoze icyaha ashobora kumvikana n'abo yagikoreye bikarangira ku buryo kumufunga bitaba bikiri ngombwa. Abandi bashobora kurekurwa ni abakekwaho ibyaha by'amakimbirane yo mu ngo igihe uwo yabangamiye yamubabariye, nabo bari mu bazarekurwa. Umwe mu bakora mu bushinjacyaha bukuru yavuze ko hakurikiyeho gukora urutonde rw'abarebwa n'iri tangazo bagafungurwa. Bamwe mu bagize icyo bavuga kuri iki cyemezo cyo kurekura imfungwa. Mu kiganiro kigufi umunyamakuru Oswald Mutuyeyezu wa Radio DC yagiranye n'Umuseke yavuze ko icyemezo atavuga ko kimushimishije cyangwa kimubabaje, ariko ngo akaje karemerwa. Yabivuze muri aya magambo agira ati: coronavirus yinjiye gato muri kasho n'ubundi bose barekurwa, ikandagiye muri gereza n'ubundi barekura ibihumbi n'ibihumbi, kuko intera ya metero kuyishira hagati y'umuntu n'undi ntibyakunda. Nibabarekure batahe kuko n'ubundi akaje karemerwa. Mutuyeyezu avuga ko hakenewe ingamba z'umutekano zisumbuyeho mu gihe bariya bantu barekuwe. Yabivuze muri aya magambo agira ati: babarekure ariko bakaze ingamba z'umutekano n'irondo aho abantu batuye, kuko n'ubundi bariya bantu baraje bakomeze gukora ibyo bari barazize. Umuturage witwa Niko Basanzwe Ntwari Gerard wigeze gutanga igitekerezo asaba ko abagororwa bamaze igihe bakora ibihano bakatiwe bakaba basigaje igihe gito nk'umwaka cyangwa amezi 6 barekurwa. Yabwiye Umuseke ko agihagaze kuri uwo murongo kubera impungenge za coronavirus. Kuri we ngo umucamanza niwe ureba ukwiye kurekurwa, akemeza ko kurekura bariya basigaje igihe gito byatanga ubuhumekero muri gereza. Yabivuze muri aya magambo agira ati: naravuze ngo nibarekure abantu basigaje umwaka umwe cyangwa amezi 6, babarekure by'agateganyo, yenda nibiba ngombwa coronavirus yararangiye bazongere babakurikirane kugira ngo begerane coronavirus ibinjirane bapfe bashire n'igihugu kigire ikibazo. Kubarekurwa ari benshi ngo sibo baba ari babi kurusha abo basanga mu muryango. Gusa umucamanza ubarekura yahera ku bafungiwe ibyaha byoroheje batari baruharwa. Yabivuze muri aya magambo agira ati: naravuze ngo barekure abasigaye umwaka amezi, gutyo abo bonyine babakuyemo wasanga byagabanutse. Niba ari abantu ibihumbi 10 hakaba hasigayemo abantu ibihumbi 2, noneho abo basigaye bakisanzura kandi nabo bandi bakaba bagiye hanze. Ibyiza suko bahera kuri abo baruharwa bakomeye, bahera kubasigaje amezi 6 n'umwaka, kuko n'ubundi uwo mwaka nibagumara bazasohoka babe hamwe natwe, kandi umwaka ni igihe gito. Ejo cyangwa ejo bundi bazaba barangije n'ubundi icyo bazaba cyo nyuma y'umwaka, n'ubundi bakiri cyo. Reka tubasomere rero muri iyo baruwa yandikiwe ubushinjacyaha busabwa kurekura abo bantu bafunzwe. Hejuru yanditseho ngo: Repubulika y'u Rwanda, ubushinjacyaha bukuru, kuri Chief Prospector bose, bitewe n'ikibazo cy'ubucucike bugaragara muri za kasho
uwo mubare ugakomeza kwiyongera bitewe n'uko inkingo zidakora, murasabwa kuzuza tempo iri ku mugereka hitabwa kuri ibi bikurikira. Kategori ya mbere, abakomeza gufungwa kugeza igihe inkiko zizafatirwa umwanzuro. Kuba akurikiranyweho icyaha kibangamiye cyane imibereho y'igihugu, urugero ubwicanyi, ruswa n'ibyaha bifitanye isano nayo, gusambanya umwana, gucuruza ibiyobyabwenge, icuruzwa ry'abantu, isubiracyaha n'ibindi. Kategori ya kabiri, abarekurwa bamaze gucibwa ihazabu ku rubanza. Kwita ku ngingo ya 25 y'itegeko nomero 027/2019 ryo kuwa 19 z'ukwa 9 2019 ryerekeye iburanishirize y'imanza z'inshinjwabyaha. Kategori ya gatatu, abarekurwa bagakurikiranwa badafunzwe. Kuba yatanga ingwate hakurikijwe ibiteganywa mu ngingo ya 81, 82 na 83 ndetse na 84 kandi ntibigire ingaruka ku mikurikiranire y'icyaha no ku miryango nyarwanda. Icya kabiri, kuba ari icyaha ashobora kumvikana n'abo yahemukiye akaba yakwishyura ibyo yangije cyangwa bakumvikana uburyo bwo kwishyura. Icya gatatu, kuba ari amakimbirane yo mu miryango hakaba ubwumvikane hagati y'ukekwaho icyaha n'uwo yahemukiye. Icya kane, kuba afunganywe n'uruhinja kandi akurikiranwe ari hanze nta kibazo byatera. Gatanu, kuba afunze ari umwana kandi akurikiranwe ari hanze nta kibazo byatera. Gatandatu, kuba nta bimenyetso bihagije bigaragara kandi akurikiranwe ari hanze nta kibazo byatera. Indi mpamvu mubona yashingirwaho nayo mwayirebaho. Rero iyo niyo baruwa twari tubasomeye yandikiwe ubushinjacyaha busaba kugira ngo abo bantu bafungiye muri ayo magereza barekurwe. Inshuti zacu rero mukomeze mukande subscribe kugira ngo mumenye byinshi bitandukanye mwisomera kuri iyi channel yanyu yitwa Umutako TV. Mukomeze kugira impagarike n'ubugingo kandi Imana ikomeze ibarinde icyoroshe. Ciao ciao. Mwongeye kwirirwa abakomeje gukurikira channel yacu yitwa Umutako TV. Turabifuriza gukomeza kugira impagarike n'ubugingo ndetse no gukomeza kwirinda icyorezo cya coronavirus.